Dunavska ulica nekada je predstavljala glavnu saobraćajnu vezu grada sa Dunavom, što je odredilo i njen društveni, istorijski i kulturni značaj. Postojala je još u vreme Petrovaradinskog šanca i posle ulice Zlatne grede predstavlja najstariju ulicu u starom jezgru grada. Ovom ulicom su dunavski alasi i trgovci svoj tovar transportovali do obližnje riblje pijace na dalju prodaju. Njen današnji izgled je rezultat obnove koja je otpočela sredinom 19. veka posle velikih razaranja u bombardovanju Novog Sada 1849. godine. Danas Dunavska ulica predstavlja jedno od omiljenih šetališta u Novom Sadu.